سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, verleden tijd, deel 4. verleden tijd, 4. تېره زمانه څلورمه برخه. Lezen. Lezen. لوستل. Ik heb gelezen. Ik heb gelezen. ما لوستلی دی. Ik heb de hele roman gelezen. Ik heb de hele roman gelezen. ما ټول ناول لوستلی دی. Begrijpen. Begrijpen. پوهېدل. Ik heb begrepen. Ik heb begrepen. زه پوهېدم. Ik heb de hele tekst begrepen. Ik heb de hele tekst begrepen. زه په ټول متن پوهېدم. Antwoorden. Antwoorden. ځوابونه. Ik heb geantwoord. Ik heb geantwoord. ما ځواب ورکړی دی. Ik heb op alle vragen antwoord gegeven. Ik heb op alle vragen geantwoord. ما ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړی دی. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. زه په هغه پوهېږم. زه په هغه پوهېدم. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. زه هغه لیکم. ما هغه لیکلی دی. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. زه هغه اورم. ما هغه اورېدلی دی. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. ما هغه ترلاسه کړ. ما هغه ترلاسه کړی دی. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. زه هغه راوړم. ما هغه راوړی دی. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. زه هغه اخلم. ما هغه اخیستی دی. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. زه دا تمه لرم. ما دا تمه درلوده. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. زه دا تشریح کوم. ما دا تشریح کړی دی. Ik ken dat. Ik heb dat gekend. Ik ken dat. Ik heb dat gekend. زه هغه پیژنم. ما هغه پیژندلی دی. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Verleden tijd, deel 4. Verleden tijd, 4. تېره زمانه څلورمه برخه. Lezen. Lezen. لوستل. Ik heb gelezen. Ik heb gelezen. ما لوستلی دی. Ik heb de hele roman gelezen. Ik heb de hele roman gelezen. ما ټول ناول لوستلی دی. Begrijpen. Begrijpen. پوهېدل. Ik heb begrepen. Ik heb begrepen. زه پوهېدم. Ik heb de hele tekst begrepen. Ik heb de hele tekst begrepen. زه په ټول متن پوهېدم. Antwoorden. Antwoorden. ځوابونه. Ik heb geantwoord. Ik heb geantwoord. ما ځواب ورکړی دی. Ik heb op alle vragen antwoord gegeven. Ik heb op alle vragen geantwoord. ما ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړی دی. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. Ik weet dat. Ik heb dat geweten. زه په هغه پوهېږم. زه په هغه پوهېدم. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. Ik schrijf dat. Ik heb dat geschreven. زه هغه لیکم. ما هغه لیکلی دی. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. Ik hoor dat. Ik heb dat gehoord. زه هغه اورم. ما هغه اورېدلی دی. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. Ik haal dat. Ik heb dat gehaald. ما هغه ترلاسه کړ. ما هغه ترلاسه کړی دی.
Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. Ik breng dat. Ik heb dat gebracht. زه هغه راوړم. ما هغه راوړی دی. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. Ik koop dat. Ik heb dat gekocht. زه هغه اخلم. ما هغه اخیستی دی. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. Ik verwacht dat. Ik heb dat verwacht. زه دا تمه لرم. ما دا تمه درلوده. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. Ik leg dat uit. Ik heb dat uitgelegd. زه دا تشریح کوم. ما دا تشریح کړی دی. Ik ken dat. Ik heb dat gekend. Ik ken dat. Ik heb dat gekend. زه هغه پیژنم. ما هغه پیژندلی دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.